Kutsho ukuthini kimi ukuba umuntu omutsha eSouth Africa ngo-2026? Ngikhuluma ngokubana ke sichapulukile, siba abantu abatsha, sinamathuba wokubana ke sichugulula amaphilo ethu ngokubana ke sibe lilutsha elisikimako senze izinto. Iphasi lethu liyachuguluka qobe ngamalanga nasivukako. Yeke ke siba abantu abatsha, sinamathuba wokubana ke senze izinto esifuna ukuzenza nasizimiselako. Nangiqala emva le, ngiqale nala sikhona, ituthuko yinengi begodu ke sililutsha asisikimeni kube khona esikwenzako. Amathuba asezandleni zethu. Umuntu omutsha sikima uwathathe, uwenze, uwatshale. Akube khona okwenzako. Chiya umehluko iba yichuguluko. Ungahlali songe izandla. Sibabantu abatsha, asichapukeni senze izinto zenzeke. #June 16 lo nguthandi mamakhe ngudade ngewiphimbo lamasokana emhasheni kokwezi FM kukhanya ba. Ziyakhala Sun City ifikile ubumnandi bomvumo umjito nobuhle beSun City. Thenga itikiti lakho njenganje. Amatikiti athengiswa iTicket Pro neSpa athoma ku350 uya ku1750 we VIP. #Ziyakhala Sun City.